Pozdrav ljudi, danas ću vam pokazati ukratko kako zoomat, onako kako ne znam, ja zoomam facu kad sam retardiran, a inače sam retardiran. Znači sad sam ju malo prije zoomao, tako ću vam pokazati kako zoomat stvari, pošto puno ljudi to i ne zna, a neke i zanima, a i neki koji počinju bi to trebali znat. Tako da idemo u Sony Vegas. Kad uđete u Sony Vegas imate ovako traku jednu, odaberete neki video ili sliku. Ja ću uzeti sliku, zapravo uzet ću raspored ovaj moj. I prvo što radite kad uđete, kad stavite video ili sliku, desni klik, odite na switches i odete, maknite main aspect ratio. Opet, i odete disable resample. Tako. I sada, idete vi kroz video i sad, čekaj, napravili ste neku glupu facu recimo. I sad, taman zaustavite tamo, kliknete S da katate i onda kliknete ovaj tu mali prozorčić event pen crop, kliknete na njega i zoomate gdje hoćete. Znači samo zoomate s mišem, recimo ja zoomam ovdje dolje. Evo. I sad ja to ostavim tako malo i sad hoću da se vrati opet natrag sve normalno, kliknem opet S i opet ovaj event pen crop. Držim shift i samo ovo radim dok ne dođe u prvobitno stanje. Evo ga. I to je praktički to, sad ne znam kako je to ispalo. Evo. Ljudi, ovo je bio jedan jako kratak tutorial, znači ako želite još ovakvih tutoriala, mislim ovo mi je prvi tutorial na kanalu, tako. Ako želite takvih tutoriala, slobodno pišite u komentare, lajkite ovaj video, like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu, ljudi. Pozdrav!